Makrom Zari don't agree impact news nei Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam butar nokchari Manipur state ki oina khwaidagi chawba menace ama danger am oiri si drug ki problems ne habatare nahasing mayam ama drug season arpagi chang wangkhalakpa masidagi ngakthon nogi tamta laingang na sangsali ba khongjang habatare gadi war on drugs ni mamangda han balenga ki batamda war on drugs 1 legre hujik war on drugs 2.0 ni hujik sangsali si manung channa koi war on drugs da ani ni maruin lega na target tawrisi amana drug trafficking habatare mapandagi pusalpa drugs sing si laloritik to photo pujan to bi handa ba adu ani super target sina lamdamasi gi tonga ba chingi area sing sida chingmai da yam chauna poppy thari ba sing habatare masi thandana hona ba madu gi damakta replacement habatare mahut sinba ya ba tonga ba pami sing habatare mahi maro sing than bagi lenga ki plan ni lerisi adubu hujik lai ba wafam di hai riba poppy cultivation habatare poppy cultivation si thingna bagi damakta na masi gi damakta koina magi mahut habatare mahut sindokpu ya ba alternative crop habatare masi kari obi ya bagi any other normal crop tharu targadi koi farmers sing asina natraga sing da leriba mio sing asina madu yamna lucrative oigadra makoi da makha tana thaning ba phawgadra kaino da mamang da yamna sendong leiba senthok leiba ngosagi poppy se tharu rabnina madu gi mohsin bada senthok yam leitaba pambi tharu targadi makoi da makha tana continue to bangam da bagi khudong cha da bler ka dong namar moiraga high value crop habata senthok yam na wanga da ba crop sing sida alternative crop oina mohsin ba ya ba crop oina pi targadi soidana koi poppy cultivation si eliminate to ba natraga replace to mohsin do ngam ngoni habi waham ni hari waham se mangarang chu tara manga suba manipur state koi pineapple festival churchampur da nomini gi ngarang de hobani ngasi loiduni madu hawdokpage tharomda koi horticulture and soil conservation minister na masi phongdo khibalere aduna hari ba wapam masida marwena koi high value crops sing sina koi poppy cultivation se replace to ngam ngoni habi wapam ni phongdo isi aduga hallama singna ipa ipu singna high value crop sing tharam dab sina maram oiraga marak sida yamna laina poppy sina changaga poppy si cultivation gi issue se lakpni habi opna singma phongdo ki therefore ngasi lakchari wahang asi tasengna high value crop sing se thargadi manipur dagi poppy cultivation si replace tokba lehandabung amgadra habigi wahang duni wahang asi matang sida khana ne dam tang asi impact news ki manu hona ga thorom dalengsin leibiri basi joining us tonight on Manung Hutna Imphal Review of Arts and Politics ki editor Oja Pradeep Phanjoubam ni aham to Pradeep Phanjoubam. Welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us, Horticulture and Soil Conservation Government of Manipur ki additional director K Devdutta Sharma ni Oja Devdutta Sharma. Welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us, College of Agriculture, Central Agriculture University Imphal ki Assistant Professor Dr. Jamkhogin Lhungdim ni Oja Jamkhogin Lhungdim. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan basi Oja Devdutta lakjagi Oja Devdutta kamai thambi bayai garang koi minister masamnu su haribu wapam si phongdok pi aduga sige similar wapam se haukiba chahi khara sida haibetare koi alternative crop ama pida taragadi hekta poppy cultivation se thadat pangamoi habagi wapam ne adubu hojikti handak chahi sida haibetare poppy cultivation tawjarroi haidana koi chingi chips singna MLA singa punna hau laga chief minister da koi support pizari hai na support extend tau mayam dere support extend tau ring timing se da koi alternative crop mayam madusu high value crop sing se pihau da targadi amu hanna poppy cultivation se after 1 or 2 years hanjalak pi abi phim leibani na tasengna high value crop sing si karam makhal ki high value crop sing tha lagadi koi gi manipur gi koi gi farmers sing na ching da leiba myam sing se na masidi benefit to ya ga da ge aduga maru in state na benefit to ga poppy cultivation se koi tam reduce to bungam godagi have hom den ko tham bibe han badai na hygienic bisi poppy cultivation se manipur da tawri bise masi gi si kari maram gi tawri bno have se samna have se senthok yeng bani yamna chamba language da hena senthok leiba thabak ama tawai sim hoksani adumak pu tawri ba senthok leiba thabak tu legal loibra natragna madu law na yabra yadabra environment ta kaiba leibra mi health ta kaiba leibra leitabra adugi wafam ni laibase hojik illegal loiba cultivation nama tawraga earning toba haibasi tasengna government na masigi mayok ta chapchana lepi masida ikoi gi role amadi police ki role nap ki role sumaina khaidok pasida ikoi gi role gi makhada horticulture and agriculture allied hoiba singma sector sigi makhada leibasi role particularly horticulture gida
ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯩ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯍꯤ 2020-21 ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯄꯥꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯄꯤ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯐꯍꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯎ ꯁꯁꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯄꯣꯄꯤꯁꯤꯒ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯣꯞ ꯑꯣꯏꯗꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯩꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯂꯩ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ICARꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯤꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ MUꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡꯁꯤ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯂꯦꯞꯄꯤ ꯀꯔꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯖꯕ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯁꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯠ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯁꯁꯇꯦꯅꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯕ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯦꯔꯦꯁ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯁꯟ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯦꯔꯦꯁꯇ ꯑꯦꯝꯐꯦꯁꯤꯁ ꯄꯤꯕ ꯇꯦꯔꯦꯁꯁꯤ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯊꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯔꯝ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯔꯦꯅꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯂꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯒ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯔꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯨꯝꯕ ꯆꯪꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯦꯁ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯌꯣꯜꯂꯨꯕ ꯌꯥꯕ ꯁꯤꯖꯅꯦꯜ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯃꯈꯜ 3-4ꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯁꯦꯞꯆꯨꯑꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 50 ꯂꯥꯈꯁꯀ ꯍꯥꯞꯄꯤꯗꯨꯅ ꯖꯣꯒꯥꯡꯇꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯐꯥꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯠ ꯑꯞ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯈꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯣꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏ ꯚꯦꯂꯨ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯂꯨꯕꯦꯔꯤꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯕ꯭ꯂꯨꯕꯦꯔꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯏꯜ ꯑꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯇꯤꯛ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗ ꯆꯥꯟꯅꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯅꯦꯜ ꯚꯦꯂꯨ ꯋꯥꯡꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯂꯩꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯃꯃꯜꯁꯨ ꯀꯦꯖꯤꯗ 1,000 ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯖꯤꯟꯖꯔ ꯇꯔꯃꯔꯤꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯕꯤ ꯍꯪꯒꯥꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯈꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯄꯤꯔꯤ ꯇꯦꯔꯦꯁ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯂꯨꯕꯦꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯅꯤ ꯕ꯭ꯂꯨꯕꯦꯔꯤꯁꯤ 3 to 4 years ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯤ ꯃꯁꯤꯃ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯍꯧꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ 21-22 ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 5ꯗ ꯁꯤꯃꯤꯂꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ 50 ꯂꯥꯈꯁꯀꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯑꯃ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡ ꯑꯃ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯕꯛ ꯀꯟꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯅꯤ ꯆꯥꯅꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯂꯥꯏꯛ ꯂꯣ ꯆꯤꯜ ꯑꯦꯄꯜꯁꯤ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯈꯔ ꯆꯥꯅꯩ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯈꯔ ꯆꯥꯅꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯃꯥꯏ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯥꯕ ꯂꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯣ ꯆꯤꯜ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯦꯄꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯧ ꯄꯔꯤ ꯑꯃ ꯐꯖꯅ ꯊꯥꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯞꯇꯤꯃꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 10 15 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯀꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯃꯅꯤ ꯑꯦꯄꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯑꯒꯗ ꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐ꯭ꯔꯨꯠꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡꯗꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯄꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯚꯥꯀꯥꯗꯣ ꯕꯇꯔ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯀꯣꯂꯦꯁꯇꯔꯣꯜ ꯍꯟꯊꯩ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯗ ꯑꯐꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯔꯠꯇ ꯑꯐꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯦꯟ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯐ꯭ꯔꯨꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯤꯕ ꯁꯨꯄꯔ ꯐ꯭ꯔꯨꯠꯅꯦꯅ ꯈꯟꯅꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯚꯥꯀꯥꯗꯣ ꯕꯇꯔ ꯐ꯭ꯔꯨꯠꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯥꯟꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯇꯔ ꯐ꯭ꯔꯨꯠꯁꯤ ꯑꯚꯥꯀꯥꯗꯣꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ
Burma rom dei lakpasi yam na thadwe Okay. asaki matik mainland India sida demand lay haiba demand lay ba fruit si ekhoina puthok chaba kari mangam batargadi masu mamal ji lupa kg da ekoi Delhi da ji chamri changa chahum chamri sigi kg da pibani aduna maji pari ma phajana thadna puthok matam masu around 15 to 20 lakhs per year from 1 hectare de dum lakning hai oi. Okay. Similarly dragon fruit right na khoi yam pamna ba ekoi gi kanom dagi horakpa Vietnam lom dagi asom da yam kan thanari ba Koi cactus plant kit. cactus ki mong man ba masigi dragon fruit si masi aina ningsang jabada 2003-4 da Vietnam dagi hojikti lai gidre ekoi gi IPS sar karuna moina man maru khara ingon piraga masi audang gieng che na ekoi aina farm da farm manager ring da gieng gibani ahan ba man nilkuthi da tharaga puthoga masi ekoi masi performance taseng khangba ngamki taseng Manipur ga chanaba thaba yaba potni habisi khangba ngamki tapna ngasi di tapna expand tawraktana ekoi MIDs scheme makha da su masi area expansion gi hapchale loina na popi gi mari leina basi da jo ekoi hapchanna ba hotna jari aduga masi gi dragon fruit si tharaga pari mada longmi mana pari mada puthokpa ngamsi ma di phajana puthoga di above 20 lakhs per year di soidan lakh pa yaba adumba crop makhalamani sumain tawdana ekoina few plants yam exotic oiba aduga yamna nutritional value wangba market demand su yam leiba marketing the waroi doba soidana su hauraga da soidana su ekoi haura doba maramdi agroclimate se ekoina taste tawdana leiraba haiba tai sumain tawdana cashew nut si yamna madi yamna kanudi natti yamna ka henna ekoigi kari haitare remunerative oiba haiba tai masi khak thaba matamda ekoigi paisa yam phangbadi natti adubu cashew si pari mada sumnagi chawrakna chara si chamaga humdra marfu damak darkar layeba pari mada du yam lanna thaba marak sida ekoi crop kayama thaba yeba like black ginger thaba yeba black ginger haibasi Thai ginger aina khangnariba singamu ba aina khangnariba ekoi demand yam lairiba pot tuni masigi pot si black ginger si tharga ekoi medicinal importance laiba handak tagi introduce to ba hoga black ginger su so main tawdana ekoi gi not only long term da lairiba perennial fruit crops nataba atopa ekoina annual loiba biennial loiba sumba kayama identify tawriba masi mayam si si manung da mo large cardamom si yauri sikkim je koi large cardamom puthokpagi ilaichi achobuse masi yamna Arunachal Pradesh makoi yam kana tan khalaiba makoi state amani si yam kan puthoibani akoi gi su forest land si laibani na ma di set loving ni forest ki manung da thagdo pon trees cut down tawdan thagdo pon ni masumai tawdra ekoi gi masi basu ekoina introduce tawdana hadak gi piba hogren ai thamjage sumai tawna ekoi gi sigumaina ekoi gi large cardamom loina na long term plant da lairi plant loina ekoina puthok chariba identify tawjariba perennial crops sing loina na annual crops sing sigum sing ji punna integrate tawraga yam niyom sumna thaba matamda popi tharaga phangiba senthok to madudagi di saru kayama henna phangbasu yani loina na popi tharaga angang lairik tamhalli haibadi lemdaba aduga sarkar na encourage tawroi downi na aidi sumaina blueberry tharaga achouba mi ma oire haiba natraga icha isu sing sumaina yengba ngammi haibaduna ijat ka loina na hingba yagani haibase ai thamjai alternative crops alternative plants mayam medicinal oibi hai fruit haira oibi hai mayam ma lengakna masi already soil jeka chana ga mong da mayam ma test to ho re tare masi replicate tor tu ni tongan chingmai sing asida problem masi khodong cham se mayam lo bi are instead of planting poppy plants thabagi mohta masi packet pa yari habi hom doni mathang sei oja lungdim da lakja matham da oja lungdim ngasai gi khoi gi perennial bu oiro aduga seasonal crops hai tare mo khoi yanjin narga integrate tor ga thabji oiro सिना अखोगी फार्मर्स सिंगसिदा होय सेंदोंग उजानाबुदी जसे देवदत्तना अखोगी सेंदोंग खर हेन फंगनी हैबगी हेन लुक्रेटिव ओइनी हैबदी वाफम दि थंबिरी अदुबु ngसागी पॉपी थाबसन हैसल फ्री ओइ अमु थारगा गेम येंगदसु हुंदो थमगसु याबगी मोंग ओइब्रा खिदंग लाइब हाइतारे येंगदबुदी आपोते तो हेन लाइब न मरम ओइरगा सोंद फनयामना अखोगी ब्लूबेरी थाबगी एवोकाडो थाबगी नत्रगा अखोगी ब्लैक जिंजर थाबगी कैशू न थाबगी बो हैरो सि मयाम लेजब तारगसु अखोइना हेक थादोप ngamdaba hena lucrative oina uba ngamdaba gi ama lerisi information wat pagine logo dori bran tranga sai convenience
mayam se haidi farmers sing se convenience so khara yengbra haibadun kamai thami bi thank you je ja sarmana heba khoi tamona heba mayam do yamna chunaraba habati khoi gi applicable oiba khaktani okay ngasigi topic ta khoi na high value crops haibasi kari no exactly kari no hai matam da if we are supposed to define moizina net return yam puthokpa per unit area da okay haibadi cultivation cost khangde khoigi money involvement khangde per unit area net return puthokpa yam puthokpa highest high income puthokpa dunia ba net ojiki high value crop I say it's not like a simple crop akoigi cereal khangde akoigi staple food ma'am ji chingde ba ojiki kano high value crop khangbu sida mostly unfortunately hill area da akoigi hojik burning topic oiriba poppy cultivation gi mahut sinba habasine masida toba yabase there are many lots of high value crops unfortunately they are not supposed to be grown in the high altitude koi vegetable khangde fruit trees of course they are deep rooted yai ayam the vegetable oiba 3-4 months ta lokpa yaba income lakpa yaba se moisina koi ayam vegetable ga medicinal plant ayam baneba masi se koi na hill tops ta thaba matam da except kharif koi nongju thana tana rabi crop adi income tha di suya yate for example one of the best food crop hai tare koi gi musuri dal se ojana horticulture crop ki kha hai gra I'll tell you what agronomic crops field crops ki ko okay aduna koi gi musuri dal se koi na 2001 dagi I've been promoting this crop musuri se koi na highway the demand or every day daita yawa koi gi dal ni kilo the sam kun piri ni akupadu da and why not we cultivate this we have tried under field condition and CAU na swaina koi gi project ayamba jiki mulab ki pulse ki aman to busidane se mayam ji tha bane and I was one of the pioneer I should say koi gi pulse from 2001 da maru se IPR dagi puraga Kanpur dagi and I have tried somewhere in Imphal West asida koina sangama than bata phajana hawre it's very good aduga asmaina mathang promote tawdana hojiki cycle gi area da khara pirure field demonstration gi smai tawdana it's example crop niko high value crop chingba ya agronomic crop ta field crops manung da okay aduna asigum masi tawba matam sida it's of course rabi tingdam tha gi ni we cannot sow in the hilltop sine very unfortunately okay aduna very few never out of which aina hojik suggest tawri se kharif crop natana hill da thaba yabase in place of poppy there are very few crops okay horticulture crops no problem adudi any time thaba yai aduga akoi gi field crops ana akoi gi chana thakna akoi gi grain na ching masing se sigumadi kitang limitation lay okay nongju pan thadari thaba aduga ningtham thai matam da okay still then I na suggest ning khar lay of course akoi gi mairombi pigeon pea it's very very good for hills okay high altitude thaba yaba and soybean yeah no doubt my industrial crop ni soybean gumase soya meal simba ya nutrila ma'am se the only thing we are lacking behind is the processing unit sine Manipur na chaukhotpa ngamdri se yes habadi pothokke hai yam yauri ba but who will buy for us si koi big question ne ba in terms of tons pothokane if there is no buyer it will rot okay aji luckily minister let paw na ngarang koi gi khosabung lauthokre hai koi cold storage amom sabi ne na that's a very good news and very good step habadi koi Manipur da except Manipuri da cold storage department gi aduna tana ate lete I don't know whether it's functioning or not I don't know aduna district headquarters sing da at least cold storage amom thamawa
if not at village level. Under the Ngamoy. District headquarters in the cold storage amount Thambira government and let the perishable goods be stored there. Aduga koi buyers in the seed processing unit dal mill hero aziki musuri dal tak naba dagi marumbi tak naba sing it's a matter of 1 lakh canoni machine se Indian Institute of Agriculture Engineering Bhopal na supply to gahari adu lobira lomi sing the people they'll be very happy aduga koi na dal si mapan dagi dimapur dagi slow low roy because we have tested. Of course they are moisty sandy soil the phajai okay like other states adubu in clay soils akogi acidic oiba sida pauda we have tested, CAU has tested and we have reaped the fruit okay successfully aduna sigumba kano se high value crops sing se tawga matam the first thing we should promote and support the farmers cold storage amal leba aduga processing unit amal leba then they will be happily doing marombi ga soybean pau ani sidang da they will survive na prosper to ngam adune ba soybean jina around 100 euros aski marombi atak pa jina 120 euro then 120 phangba yaba kilo ma phangba just a matter of few square feet only few plants na kg mo phangi okay that is goal of high value crop aduna ojan takpiriba koi mairong bi boiro aduga koi gi musori boiro atraga hui tongan ba horticulture gi plants sing boiro hariba mayam se yes mokoi gi products sing se ta koi in terms of lakhs the tan ba head ka sai gi plant akoi gi sowing dagi na reaping po haidi tha badagi na rip to ma gi lok po phau gi tenure se sang tar ga di matam se am sang tar ga di yes koi farmer sing se maduda adune I am coming to that thaning gadur ha kano to sai gi popi dori chahi am ani rak march tong thai august tong thai ani rak thai I'll just come to that thuna su lok koi na koi gi poppy growers sing se they are actually fast money gi kano na khakta ne okay akoi pu pa sing na to ramba agriculture gi se Pause maybe around 4 months, 5 months sange hai. And now the poppy, which is in big question is, anirak thabu ya na hai ko March ka August ka. I have visited the field also. I have tested even the latex moi kamai to khangi. Because poppy is otherwise it is a good medicinal plant. Provided they are grown under protected law. Habati koi ki Nasik Gumma Madhya Pradesh they have been growing this crop under the supervision of the government. Law amagi makhata toraga cultivate to crop neba because they are always using drugs, medicinal drugs, anesthesia khangde cough syrup powder koi ki poppy yaw dablite. It's a very high value medicinal plant, but the only thing is akoi na misuse to boi wane. Akoi gi ajik tribal marakta poppy growers singi marakta discussion amalai. Then if the government bans, I appreciate the government to ban this. I've been campaigning for this crop to stop cultivating. Tabide, church leaders in Tabide, now the government has come in the forefront. And luckily, by God's grace, except a few maybe hangover it's a natural thing. Okay. Aduna asi mayam si koi na propagate to campaign to sida koi na khangba as per our experience ko. Moi sina of course poppy to whether su pesa chang da banate. Even calculated the economic ratio. Kaya invest over the cap hang have to loina hoto even they are hiring labor charges, even food and loading, everything they are bearing. The loy thumb money lobom da. Okay, adu time factor. Time factor si amna thuna lokpo yabani na. Hoi. Adu no koda hena convenient way. Convenient way ba. Adu na koi gi farmer sing se koi na long duration crop ta convince to budi yang wagani. Okay. But akoi na hojik ki hariba soybean jana haiba hoy adugumba vegetable fruit of course hojik su very shortening crops lere fruit crops asu 5-6 months the pan ba yabai lere
And most of the field crops, they are only about 3 to 4 months ki crop khatani. At to matamda, the only unfortunate thing is ainang sahiban income thagi waniyo. Adu matam the government what they can do is they will construct the water harvesting units in the hills. No problem. Log yam lay. And in Rabi season also they can still grow. Okay, Ningtham Thai Matan Thanbi Yanugi the Mata, Madugi the Mata, arrangement have a tare. Water harvesting system just in Bitar getting income Gimatam the Su, Nintina Dum Atapo Mahimro Mayama, seasonally plant Mayama Thai Agni, Hibi Wapam Nithambirisi. Complete replacement plan have alternative schemes, policy sedum. Semba adum ngamgadorini. Only thing is execution have that execution. The all-rounded, wholesome execution to the targadi. Amukhana hojik thado utargasu legana thingakpadi thado utargasu after some point of time makoi the replacement ama alternative ama ningthi jana phangaktraba pb utargasu maduna proper alternative mahut senbe yaba mo arakta targadi economic sustenance to yengaga amu hanagida maning hangibagi film lakpa ya habdi poppy plantation amu hanjalakpa ya habi hamdene duna ai oja pradeep lakchang oja pradeep ngosai alternative akogi policy hai tare plan thanabgi mayam am lere कोई पेरेनियल मतम सांगना थाबी याबा अरुगी मतम मतम की सीजनल की वैना थाबी याबा इंटीग्रेटेड वैना फार्मिंग है पुन्ना थामिना भी याबा की प्लान से थंबीरी है बतारे अतुब लूरी वो हम दिको सासु उजान थंबी की बा उजान लुंगदिम ना कोई मार्केट एश्योरेंस है बतारे कनाना लेबी इधर के थार मतुंगा कोल्ड स्टोरेज ले रिब्रा प्रोसेसिंग यूनिट ले रिब्रा अल्टीमेटली मार्केट इवन अखोई उजिक फाउलो फाउदा फाउलेविंग है लेती है अवाबदु mayam lermani adu hadak te di leirgani akoi gi napsagi chingsi lenga na leirgani haibagi manipudi leirani habi hom haudi phondo khibdi leire ramai to dana market assurance ama leita targadi natraga koi gi thagadru posing du gi training gumba skill set ama mathok tabni every plant to plant khena gadong na madu gi training na chingbu mayam du mathok ta du male dana what are the bottlenecks have tare koi policy program sembo war pagi ogidur bra execution war pagi ogidur bra natraga hariba required oiba infrastructure war pana ogidur bra koi alternative way the sanction bangam da bagi natraga progress to wa bagi mami matari se see so ya pazar ki market late possible why don't market singa de gaji 6 lakh de can just pajoge hoina haji hori yenga sir hoina alternative crop ngal khalena ada akoigi aina sum ujabadri farmer ni khande villager leasing se pam is livelihood ne to say it doesn't have to be farming mangona thawak haji saka thawam pirani hari do popi thato sai lage har madum to to har kan ne livelihood se kamai thiji ga hai kan se it doesn't have to be always an alternative crops thida we have to do that but if there is an alternative sal ga some oxal ga I think akoi livestock se investor ga ani ga har ga su adom the inbir ga su mi livelihood plan job ni livelihood dum ya kine yes almaina alternative thi ga se koina single track mine thi da basi am darkar le rankly ni tangai phadana as farming poppy farming changa ga di atop alternative pa mis kari ga lady akoi thabak ama salary job am phangadi am phare adu phangam draga na akoi kamai to sustainable alternative ama my livelihood alternative ama kamai to na cultivate to sige happy possible farming is just sai gi akoi problem di am le ga kamai to na asigi poppy si am line thabagi adige crop cycle ten bagi attractive way pot khal lejar na lejar ga su si man basi phangadra na khathira kan se koina sai ha khal le ga su marketing channel mem se le phazan le to post lai na si sai na aduma thakta khoi gi farming development is small time farmers ngatan ta se na moina heta chaw na ta tawdana loinamak mang su to su loingam ni masagi infrastructure semjang ni have some tana tena adana aina sum ujab the example loina sum ye kan se successful example small farmers man to ga na some small cattle raider man san amam le jawa ani le jab sna kamai to mogi ga se market guarantee le hendagi have post ki example ye ga de hoina amul gi post amul lik anand milk union limited ki moi hobi bi wari sei thaina hoina anand chalaga si ye moi factory ga jang na khoi isian lai tami da haitar tami chalaga ye mu sa moi example that is striking way say farmer moi iroi sam loi go iroi san sangom sumbadu mathanda sumani khunda sumani sumgan se yor mar se ke se to sharo gani moi loi na san han loi na mina ada amam lakpa ya loi mak tegi kana rate am semaga ada mai butter mai fat content ga chap chana determine dor ga man price peak ga se ta ga sing su farmer man su ga sa livestock lady kamu su magi milk content to butter adu yona ba ma jak pijab khaz ma thoy yob hin jere mo ne hen pang dorina yon bham le ramni yon ga sille smai tor ga sille kham mo smaina
milky quality phagalan to machin jak pizam kan torena tor kan sa aina san namatang lo su san manga lo su chap ana price ma doni ai jam thoi yom na reba amai to na khoi union gi pot cooperative union gi post kitang hena export of the kale brand sigi ma tang sa sarkar gi mateng pa mo da kale adon ta bi da khoi gi activism khoi gi ta sen NGO ga le me su mo su hazikan si khoi NGO so livelihood gi to le ba da na ta bi da pulap na social service na pulap changjan me ha gi da khoi sum posting gi export of mi da ga kamai to na cooperative society MCMC ge to me am gi small time farmer me am si gi moi produce me ja pan khar to su ha gar to su pulap pun sa la gi yola ga di mo yon mum khai na ta na se farmer am na sen sai gi hai ba kamen sim ka tha kan si da magi hingonda tha kilo ma do di yom da town anak town chutam bring khang de ri Imphal ni khang la kan si da chang doi me am hen chang ye ba na ta bi inang na cooperative society mi yola ga mamon phangom thogum phang ga mana atobo mahom jala yon bi ra ga di hen lai bi hai na mai to na khoina yon kan si da Imphal ngata na ta bi da Dimapur si on ye khoi han cooperative society phan le khar de Dimapur wing ham ge gori jo hang pe ai songi set yam dina production jam hela ga di maki hen hen chau kan chau thi kan si da pulap ki na sum agency me am to bi ra ga di yam din hen live hela ga ni adu gi sig example si da ina haiba sai amul ji camp ke sul jo ko loi khang na butter de horga cheese de horga amul herga loi le nyari na amai to kan si da amul ji su mai to no cooperative na cham farmer cham me am to ho gi ni hazina sig moi adi ata di mahum zle ri khoi mother dairy gen do me si su moi san loi jaraga amatang to de viable loi da ba pulap moi to mina gi viable loi mo mina ba simon to mina pa ni mai to na khare explosive export to ya brain khali adu nga sai gi kan se alternative crop thi kan se khoina section nga samna ha kan khoi adi palm oil su yam kana ga to ri na debate tong ari na si ko na environmental harm do la kan ni khot kan ni ga hai po se si yeng ho dia ro khoina kai no pusal de crop mem si exotic crop ma ne khoi sai tha ba posing si nga thai har ga pha ma gi check and balance mem le germany na ma won se pangin san do ga da ba pangin ma gi home to horuk ba na to bi the check and balance out of the khoina exotic kan plan tha jalo wi danger sin le si posis so ba si gi sanai kai then ga the corporate park jim ko pa is thaina wildlife ki club am yar se am chala me park corporate park se na australian so ga hui mo gi under bushman se le na Australia so poraga sambalai gumne amaga tharo lentil very tharo kan sida si sandora kan sida hoina samu dong chale sa yeng jab so samu si haji saman me ko ko ta no ai dom ya buga moi adu kamai to na control to khang dab do asomdri moi hana adu jaba sa le mi adu chik patin ne mi mai to mai control to ne ba somna adu sune do hom das pusala kan sida adu no menesor ko thai wari ta ba Australia da rabbit pusalo we post later rabbit pusalo kan se rabbit sipan sandro no moi crop kan lo sidra kamai to control to ro khang de bose adu ko haja adu moi rabbit hunting da rabbit hard machine price ga bin do ri amai to we post thoning de adu ga talk to to ya expert me out of nya adu check lo ri ya da po de khar le ko ne kamai to control to de he pose adu ga khoi crop se so hoina yeng kan se da hoina expert brin da so and I say in a kind of Jared Diamond guns, germs and steel have like to Amon Bar, times bar, Amon Bar, we can okay go credit. The year of the winner crop domestication, Horokansis, see problem John Tokyo. Some higher queen is apple tare heron, apple see manaba, hate to cigar. My cross pollination yarme heron. When is apple variety for some tara, hate to some hate to some glass, hate to tato people to Adu Museum Yawism. Other some mams, the quicker. Kumni hodia ro khoina thar ne na songi kan ge Kashmiri variety aduin thar ga last khoi palaga na Kashmiri variety pa da khoi sai variety sum man chala ko si posu tawdana bi kamai tawdana check thausi ke ga ha bisu kitang check lo dia ro alu ga khoi gi sai gi cycle gi posu crop cycle gi posu khoina example bi ga sa ra sungai mo ina jar dam like da si oxy ok kan se pambi mo gi ekon zai ai ba cha mo rain den mem si stable zai yaw I don't want to domesticate on there. Kaigino, I can my Tiganza, Ox Taganza. It takes about 15 years to mature. Mahiba Gansada. They Tramang Iraga, Crom House, Grand Tanning dinner. Other told about it. Same the case of the elephant heron. Elephancy, Miami Dormisi, Jungle Zalaga, matures hard of Haraporaga, tamed the one team Dormim. Tasiana Yumda, Rare Tormatam Supolaga, Torpus in a day. Elephant takes about 15 to 20 years to become an adult. Adutana, Togansamuna. Java talk with him the jungle. I might we have a lot to learn from this. We see like I said,
crop si chani ngati hor chahi chana be but after 1 year what happens avocado thara kan sida avocado ga manaba side khoi ke magi same family da ke ate hori ga si hodra ga di last some khoi variety ma while hojol sing ma jan laga de mo khoi hana phangi post phang de na azum post level ga khoi ki poppy control to considering sai gi haiba alternative sinatana it's a huge international market lay adana khoi haji poppy thari kambu su moine they don't control the market they're just gonna masa planter gana gum space thadaram she thadara but kingpin sing si tirokom sange ba kai no farmers no thanda si tokjaba my contact ma'am my conduit ma'am kana bu do no yon kana yon do no ka so khang bai pole ngina a si thing answer it has to be a carrot and stick who sticks is yaw sticks is jail jangni si to si to no have say ba alternatives bi ba adik balance le tagadi sai khoina sai cost benefit analysis ha to ri population to mi si to de jala ga di adu popin to mudra nang jil tang se have khang de de ba stick ki pos ga yaw de but plus the carrot is also available so some kind of khoi financial incentive thing hang de adu ga khoi technological assistant piri me am si piri sin khang de my animal si balance to ga di sai policy si success with the risk kan handra ga rank okay thagduriba koi lamdum se hana horom banataba koi plants sing hader pambi sing si anu banga to oiduni then exotic oiba mapandi pusalakpa adu high value di oiba haidi ma dagi thorokaduriba income se sense di yamna phangba ya ba dum crop ti oiduni adu maduna maram oiraga koi gi manipur gi hana lejariba koi ecology da haigadra leiriba tonga ba plants sing asida masi mana threat oirpa madusu yenghodu ba yaro habi hom duni lorana koi gi poppy plantation si cultivation si lepan gi hatar gati koi multi prong approach have not only alternative crop khatana tana alternative livelihood hatar livelihood kari kari pi ma gi sinpham hata sen to pa sinpham si government gi job natraga pigri bi hadi o loibu bo ever san loibu bo ero tongan bo option maya mama have tare masi changjen bam mathok tagani have gi wahum sing aduga masi mayam si gi marak sida mo akoi gi ngasai uza pradeep na thabiri ba kingpin sing duna thau haiduna sum insan laitar gadi incentive mayam pier ga sum thana ba makhoi da lior tor laitar gadi sum sel mayam thadar tar di masu masi da phato malena illegal loitar ga su tharak pagi tumina lo na keno to hoji phawba thari mam se tumina lo na thaba ngakte ni adubu chauna tharak pagi mayam unar pagi wahum to ngam bani marmaduna so asi da masi yade haiba khanga na ba haiba tare stick chai ama su mathok tagani haibagi wafam sing thambiri on the no brem taluja ke break down to jar impact news swimming ta lagi American Oncology Institute AOI amadi babina specialty hospital ani ki makhada comprehensive cancer care ga loina multi specialty service sing kudong sabasing pijari kudong sabasing adudi neurology urology internal medicine general surgery critical care ICU amadi palliative medicine American Oncology Institute AOI at babina specialty hospital Sajiwa Jail Road Khawai Shoi Imphal East Presto Personalized Wonders, Imphal da nauna hangdok jere, Hairiba sida, personalized gifts, corporate gifts, awards and mementos, home decor, office rubber stamp na chingba, potlam sing, mafam asida pangbigani, ngasi maglangsing birau, Tila Grass Enterprises, Presto, Tangal Bazar near Kasturi Tong, Imphal. Contact number 0385-244-9025 natraga 98621-00456. Welcome back to the Manung Hunani 360-degree analysis of news and events with Raj Nongthombam. Manung Hunana ngasi khana jarme basi Manipur gi chingilam singda poppy pambi sing kani pambi sing thari basi masi illegal oibana mar morega masi thadana ba alternative have tare koi sentoxi am laiba high value sentok am laiba pambi sing mahim barong sing than targadi farmer sing si hairiba poppy pambi si thaba toga hairiba pambi sing sentokle pambi sing si thana rakani habi hum dune du bukaramba pambi sing haidi senthok wangba ya pambi sing tharaga di kana gadage poppy cultivation se pungmun khiba ya bage habi matang se da khana jarmani matang se ai uja devdutta laksa matam uja devdutta sai ujana tongan ba exotic ki pambi sing manipur gi
soil ka climate ka chana ba mayam su thambi khare masu tha madu su khoi oja lungdim na thambi ki bada awai high altitude the khoi chum nagi seasonal khoi plant mayam se thaba ya dabni na adum ba deep rooted oi ba pambi sing thar badi adum kana gani habi waham su thambiri mara sang na taba ya ba u pambi ki type ha tare sum mayam se thaba da kana gani habi waham thambiri aduga season khoi tongan ba khoi kai tare senthok yamna wangbe ba pambi sing oja exotic pambi sing khoi sidal local hojja bana taba adu hoji khoi na mamang da khoi local sing ha tare chingmi chin law sing wari sa jama tam da khoi harisi khoi ko chumna thazari ba kobi mangra alu si sum thazage seasonal ki plant me se sidang tharga so khoi senthok tanjage adu bu luri budi khoi chingge manung hunjal mafum sing adu da madu da ki poche to puthorna ba transportation madu ki thambam cold storage na targi no mani ni da loi par khiwi abani na hangam no mayam thare madu puthoroga lobin ngai letter di no ni da par ki da cold storage transportation and most importantly ngasai ki market assurance soidan leibi gani haibagi masiki assistance home je pb ngam tar gadi koi hana dagi phangjar ka lak pa koi local gi plant mem je adum seasonal plant mem je su thar ga so koi adum livelihood generate to bangam gani adu si gi area se son mana mar orga koi madu gi plantation je to bangam de habagi wa ma thamak pale hetare aduna swang ngasagi market assurance even ngasagi koi exotic plant mem je thar matung da phawba koi market assurance je krai phawba pi bangam gaduri ge transportation ching ge manung hunjen mahum pi bangam gaduri ge habagi wahang duni and particularly cold storage budi lang na sarane habu bahum ching jo tambiri duna technical koi gi obstacle habitar khara problem khara laktong bale kamai thami be jada di si matang da yam sumya se habiri do khwaidai nungai budi kobi gumba hangam gumba thaba masina samju samme nungju nungai yes alu gumba kari gumba khara tharga lai ba samju samba masina khwai nungai adubu kobi thai haiduna kobi thaba mi lak amana tharak targadi sabi na ba leitradi madusu aru potamani akhoi gi state la riba population masigi demand masidagi yam hen exit torga kobi gumba ohongba high volume di chauba value di nemba singba crop si transportation jugo chadaba akhoi gi lam singba da export tawnaba natraga topa domestic ki oiba sell tawnaba topa state thadokpada khudong chadaba kayama logistic support thengnari ba logistic facilities laitaba poroiba mafam sidadi aikoina crop diversification si takai phadana to mathau tai okay masi aina mamangi covid matam da ningsang jabada tarbuja haigatna puthokpa matam du da ai ichilinaw lomi ichilinaw sing da why not we try to diversify our crop like tarbuja woi tar su kharabna khongdrum thabi ai kharabna kharbuz thabi ai kharbuz ai si yamna chanaba duga yamna nutritional value wangba potam ni mapani tang lei rabjani masigi pot sing si koi thaba yaba chanaba pot sing si su khara diversify to matam da tarbuja su sitkani khuding mak sitkani ado ama tawi haidana punna tawgi thabak se masidadi ekoi gi leiriba railway gi connection leitaba aduga transport bottleneck na ekoi gi lep thum gai leiriba ekoi gi jaga sidadi masi achobo challenge ama leigani haibasi ai thamjage adu mak koina aikoina pijariba crop kharase high value plant haibatai may it be agriculture crop hoibe ai horticulture crop hoibe ai any sort of crop ma government na paikal aga tawoina tawra isidi with market assurance okay masigi chapchama market assurance leigani masigi akoina kamaina masigi potsi akoi already strategy ma thamdana yatna thamgraba potamani maramdi tawgadurba thabak singje akoi cluster semakani not a single farmer just cluster maybe 20-25 farmers moina cluster am semo cluster si restart tawgani cluster si mayamam punjal laga farmers producer company semakani okay farmer changa natraga listing ma lerakani moigi leibham thokpa institutional setup infrastructure cold storage darkar leibra cold room darkar leibra pre cooling unit darkar leibra vehicle darkar leibra natraga processing small processing unit not dehydration natraga primary processing unit darkar leibra karino haibudo ekoi sana budo identify torga government na madu address to gi warini laiba potsidi okay masi ekoina chap ekoi yamna kupna khanarba matungda project kama jo koina semaga donor ministry da koi propose to giba lai minister of donor da honorable chief minister Manipur gi amadi honorable minister na initiative akoi horticulture gi na ani sina initiative lobirga hojik kan madu pursue tawri masi phangba taragadi hariba program jing se
ꯃꯀꯣꯛꯇꯒꯤꯅ ꯂꯣꯏ ꯐꯥꯎꯕ Okay. ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯣꯜ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯔꯒ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯩ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯆꯒꯦ ꯀꯣꯜ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯔꯤꯐ꯭ꯔꯤꯖꯔꯦꯇꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯔꯤꯖꯔꯦꯇꯔꯁꯤꯗ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯈ꯭ꯔꯒ ꯔꯤꯐ꯭ꯔꯤꯖꯔꯦꯇꯔꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯔꯛꯑꯒ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯊꯝꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯤ ꯀꯣꯜ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖꯁꯤꯗ ꯊꯝꯃꯒ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯪꯒꯥꯝꯁꯤ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯋꯥꯏꯁꯤ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯂꯨꯁꯤ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯒ ꯆꯍꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯆꯠꯀꯗꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯂꯥꯏꯐ ꯂꯣꯏ ꯂꯩ ꯀꯣꯜ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯀꯤꯍꯣꯝꯁꯤ ꯁꯪꯅ ꯍꯦꯛꯑꯒꯁꯨ 15 days ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯠꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯣꯜ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖꯇ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒ ꯊꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯀꯨꯜ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯀꯨꯜ ꯌꯨꯅꯤꯠꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯝꯃ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯣꯜ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖꯇ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯀꯣꯜ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖꯇ ꯊꯝꯃꯨꯔꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯛ ꯍꯦꯛ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯄꯠꯊꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩ Okay. ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯜ ꯆꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯤꯐ꯭ꯔꯤꯖꯔꯦꯇꯦꯗ ꯚꯦꯟꯗ ꯄꯨꯈꯤꯗꯧꯕꯅꯤ Okay. ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯥꯌꯔ ꯆꯦꯟꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣꯜ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ ꯈꯛ ꯊꯝꯕꯁꯤ ꯖꯁ ꯏꯠ ꯋꯤꯜ ꯕꯤ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤ ꯋꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯣꯜ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯊꯝꯕ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯃꯩꯁꯤ ꯁꯝꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯩꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯇꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯩꯁꯤ ꯂꯦꯞ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯕꯦꯛꯑꯞ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯊꯝꯃꯨꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯣꯟꯈꯠꯂꯒ ꯈꯔ ꯊꯨꯅ ꯄꯠꯅꯕ ꯇꯥꯔ ꯇꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯅꯤꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯀꯣꯜ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕꯗ ꯏꯅꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯣꯜ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ 3-5 ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ 3-4 ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯀꯣꯜ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖꯁꯤ ꯑꯔꯥꯎꯟ 4-5 ꯑꯃ ꯍꯤꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯔ ꯐ꯭ꯂꯪ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯜ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯀꯣꯜ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯥꯎꯖꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯀꯦꯁ꯭ꯌꯨꯅꯠ ꯊꯥꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯦꯁ꯭ꯌꯨꯅꯠꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯦꯁꯤꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯎ ꯃꯣꯔꯣꯛꯇꯪ ꯊꯥꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎ ꯃꯣꯔꯣꯛꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯎ ꯃꯣꯔꯣꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯎ ꯃꯣꯔꯣꯛꯁꯦ ꯑꯣꯛꯅꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯊꯥꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯀꯟꯖꯨꯝꯁꯟꯁꯤ ꯌꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯎ ꯃꯣꯔꯣꯛꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯗꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯌꯨꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯆꯥꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯀꯟꯖꯨꯝꯁꯟꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯪꯍꯜꯂꯒ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯣꯟꯅꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯎ ꯃꯣꯔꯣꯛꯇꯃꯛ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯎ ꯃꯣꯔꯣꯛꯁꯤ ꯄꯔꯤ ꯑꯃ ꯐꯖꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯂꯤ ꯐꯖꯅꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 6-9 ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯗꯤ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯍꯥꯎꯁ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗ ꯊꯥꯕꯗ ꯂꯥꯛ 1 ꯇꯥꯜꯂꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯖꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯎ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯀꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯣꯇꯤꯛꯀ ꯏꯅꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ GI ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ samna hairabada kasai lemon akhoi atopa GI fangba crop singdi tangna leiraga khoina sari chara su khoi tangna chelaga khoina sidai da thari samna hairda lakadong hairiba curcumin yang wangba turmeric makal si masi high demand ni export oriented crop haibtai masi akhoina hojik meghalaya dai lege hai matamda phil gi cost se lupa niputan pi kg da okay chara oina lege hai target akhoina puthoga yonge hai ta di lupa 35 kun sumai lei aina haijening di karino haibda akhoi gi kachai lemon haire kachai lemon si kayam no puthoge akhoi kachai lemon se masi kachai ching gi chana pham jing si da ukhul khak nataba kachai lemon ji sandoktuna pakthoktuna karimba thab targadi akhoi gi ching gi chilinaw sing sina masi da interest lawrga thabi targadi akhoi gi GI tech phangaba crop se market visibility brand building da yamna kanaba lowba yaba mamal tangna yonba yaba pot amani economy booster amu oidoine similarly saigi siraraw khong hathei morokse handakta akhoi GI phangdisi asta value in a coloring substance haibdai mangonda yawriba compound se masigi asta value ji kashmiri chili da yawri bisidagi charuk say 100% hele mangonda yawri means asuki matik masi value leiba
chili makalamane. However, ekoina in terms of moina hairakpadi 40 tons bio 50 tons bio na haire dry da 40-50 tons to akoida laite. Therefore, masi khakta ekoi focus to budu achauba ekoigi ekoigi oiba crops da kanaba ma phangani haibe jai thamjage adu sida lairiba koigi practical problems kari oidu no koi farmers sing sina hairiba crop sing sigi for example koi kachai lemon bi oibi ai adu sirara morok chi oibi ai natraga umur oibi ai se koi lejara ba ngakte ne masidang tharaga hoi phajana senthok putok tanba ya hebase khangdabagi oigiduribra natraga koi migration ngam de hadi poppy plantation gi migrate tobada कोई ऑब्स्टिकल ले रिसे करी नुई समना है पोपी प्लांटर कांगबू सिंह दुदी मसागी लम सुनते ओके मोई दी मसागी लम ददी कराय दा कोई थुम जाइसन गदगे थुम याम सी नहीं केमिकल हार्ड याम सी नहीं लोइना ना हेवी डोज ऑफ विडिसाइड सी नहीं मसिना पूरा सोइल सी पोपी थारुरबा मफम मसी मथंग जी चही अमनी ददी पांबी सी थाबदा मदुदा फजना होबा याबा मफम नते पूरा हेक्टर डिस्ट्रक्शन तौबा जगह होइदोइनी पूरा डिवास्टेशन मखल मनी जंगल कट डाउन तौबदा नतना तौरिबा पोटसिंग दी उमरोक थारिबा नत्रगा सिराव खोंग चिली थारिबा नत्रगा अखोगी कनो हारिसि कचाई लेमन हारिसि ओचार्ट मैनेजमेंट नि सिस्टमेटिक ओचार्ट ओइदोइनि ओचार्ट अमा सेम मतमदा ओचार्ट सिदैसिदा तौगदोरिबा थबकतो मदु वसाई थबकसि यामना वाबा हाइबताइ थबकति खरा पैसा फंगदि फंगबा पोती खरदि अदुम वाइ मसि अदुगा तौरिबा थबकसि फार्मर सिंगना याम ngасai easy money na ngasai gi oja keno na hai gi bodo assistant professor koi doctor e naw sina hai gi se madu yam chumja ni ya koi gi yam lai na phaisa chena chen ji tan bai ya bo pot se masiga khitang wa ba paisa su phang ba adu gi pot siga ani si changdam ro da khitang lai bu da ta gi wari ni aduga तौगे हाइबा लैबा तारगदी सिरारावखोंग चिली गिदी सिरारावखोंग गी हाथै गिदी सिरारावखोंग नत्रदि हौद्रे माइदि हौ तारगसु मागी कनोजि खेनारे अदुना एंटायर सिरारावखोंग विलेज मा मसिना अदुम तौबा यारे अइना हाइजबदि एग्जांपल ओइना हाइजबनि अदुगा माजि अतोप्पा मफमदा थाबदा मागी क्वालिटी दु यौगद्रा यौरोइद्रा हाइबदुदि मदुदि यामना खननिङाय ओइ यौदबसु यायना खल्लि अदुबु कचाई लेमन सिदि मागी मगुन जी कचाई द थाबा लेमन दुगा अतोप्पा चिंगी डिस्ट्रिक्ट हाबगा अदुम हाइरप माने ना हाइजनिङि अदुना मसिमक्ति अदुम तौबा याय तमिलनाडु ओरेंसु अदुम तौबा याय समाय तौना अखोई एक्सोटिक खक नतबा हाइरु क्रॉप सिंगसिजु अखोइना प्रमोट तौबदा याउरी ओके हाइरु क्रॉप सिंगसिजु अइना ngasai panjagriba indigenous plants ngasai high value haibadu ina mapan gi exotic akha high value ani aduga akhoi gi kachai lemon yauri chara mayam ama khoina semhalli farmer sing da semhal laga chara jingji MIDS ki makha da whatever horticulture department gi requirement mapan gi Nagpur orange oina adugi atopa round lemon oina lorum basi yararoi na ikoina thingjal laga akhoi gi oiba crop sida focus tawdong nena hojikti loin thingjal laga kachai lemon ji piri okay हंदक्तगी हौग्रबने मसे मखा ताना सुम याम चावना तौरकदोइने अदगी हंदक्की पोपीगी अल्टरनेटिव ओइना अखोइना हंदक डिस्ट्रीब्यूट तौखिबा चारा मयाम अमा येनथोकपिदुसु खचाई लेमन अदुम याउरिबने ओके मसी आई थमजगे ओके ओके मथंग से ओजा जमखोगिन द लाक्सगे ओजा जमखोगिन ngसाइगी तोंगान तोंगान बा कोइ हांदगी होजबा लोकल गी प्लांट सिंग हाइबा तारे यामना अदुम हाई वैल्यू ओजबा मसामक्तगी अदुम सेंथोक फजना थोकपा याबा पांबी सिंग मही मरोंग सिंग लोइ लेजरी हेतारे मदुसु यावरे एक्सोटिक सु यावरे मयाम से थादोनी सिगी कानबा मयाम सिगी बेनिफिट एंड ट्रेनिंग स्किल सेट है रिक्वायर स्किल सेट ट्रेनिंग नत्रगा अवेयरनेस लेतबसु मरम अम ओइगदब्रा ngसागी माइग्रेशन गमदिबगी मरम से नत्रगा माइग्रेशन गमदबगी से ओनली ngसागी यामना लाइना इजी क्रॉपिंग इजी कल्टिवेशन अमा कोई पॉपी द तौबंग गमबगी ममी अमा याम इजी मक्ति नते बट कंपैरेटिवली अदर प्लांट्स सिंग यंग मतमदा माउंड किदंग याम कन्वीनियंट ओइबगी मोंग अमा लेबसिना मयाम से माइग्रेशन तौबंग गमदबगी ओइदोरबरा नत्रगा अखोइना फॉर एग्जांपल लौमी अमना फॉर एग्जांपल हुजिगे कचाई लेमन से थार गे है मतमदा कचाई लेमन की नॉलेज निथिन लेतबा ट्रेनिंग निथिन स्किल सेट लेतबा है तारे नत्रगा ngसाइगी सैपलिंग सुना फंगबंग गमदबा तोंगा तोन बखोगी टेक्निकल प्रैक्टिकल इश्यूज है तार प्रैक्टिकल इश्यूज खरा फार्मर्स सिंग फेस तौरबरा कोई माइग्रेशन लागना होना मतमदा हैदी माइग्रेशन फ्रॉम पॉपी प्लांटेशन टू ऑल्टरनेटिव क्रॉप प्लांटेशन से ऑब्स्टिकल से कहीं वो यंग भी कनोने जराज को असेगी से कोई की ट्राइबल फार्मर अबदी पॉपी ग्रोवर सिंगी माइंडसेट अमले ओके असाई हाई करा फास्ट मनी नंबर 1 को
koi livelihood ki ama di moina site kano da haji ki poppy ki kano maintain tore of course koi school children education khang de family sustenance khang de mo khang de loi na mit to bani haji tokre the only thing left is to change over the crops na to the upay lete asai koi na hajagre the only koi problem the irrigation facility ne Okay. It's not only in the hills, in the plains also, because koi na Dimapur Hindu oga chapada UP khang Bihar khang loi le even in Thamda da lobuk se loi sangi. Right. Whereas in Manipur we are only using the land for 6 months. 6 months koi tumme ko gauji ki master hunma khara tuna hunbu ani rice fellow haiba asidi koi gi khali oina leiba lam se bari leire Manipur da. Right. Why? It is because of scarcity of water. Irrigation system. And only second thing is cattle manage never. Go san thadokpa amama tobagi. Why cattle manage? Maram di akoi further crop thadre. We have not. We are dependent only on open grazing. Sema leidana akoi not only in the hills, in the plains, food hills loi tawi. Aduna agriculture development ya tap thana dum leibu hawa taba ngasai gi problem akoi gi chingi poppy replacement gi do aina jo hai kare remunerative crops yam leite as compared to their crop the poppy ga and the only solution is to have understanding with the government. Government ga samnaraga to one upai su lei roi. I have attended many seminar on international seminar on Zoom cultivation. Akoi na government na stop Zoom. Adi thado don't slash the trees. Ecology soi, environment soi, many things soi. Hire, but because of being the tradition of tribals living in the hills, they cannot give up at once. Suya roi. Right. Because main rice let them do it. Let them do it, main rice Zoom cultivation. But under very scientific reason. Terrace maga stable sedentary agriculture makhad puthokpa yaiba. And I have tried also. Koi hill slopes ina terrace system se maga akoi soil erosion tokpa adagi water storage henba adu mayam ju tore aduna ngasai gi scientific way da to wonta improve system of Zoom cultivation haitare. Okay. Ado tobak matam da we can at least sustain the soil, the environment at least for few years. Zoom cycles hana 10 to 15 years ni. Now it's simply around 5 to 8 years. Okay. Regeneration, forest regeneration je koi gi adukmatik ten gare. Only when they are in the height of 10 feet they slash down now because of area occupied by poppy. Aduna ngasai gi koi gi traditional rice system do amuk toraga, and in addition to that koi gi income generating crops se asemaga toba. Okay. Zoom koi rice Zoom rice to pasuya yaro heba because of the topography. Terrace land leite ngasai gi sedentary agriculture to bufam leite. So let them do it rice as usual under scientific system. Okay. At least for cultivating using the land for at least 5 years. Okay. 5 Ado the 5 years to moi forest kak tre na. So environment will be a little bit safe. Hajikti every year kakpani na aduna it has created devastation. Aduna aina ama putho a scientific way of Zoom cultivation. To have at least repeated cultivation of the land at least for 5 years. Okay. Not 5 years ki window period not shifting to anywhere else. Adu de ngasai 5 years the forest kam regenerate toni. And because because of topography we cannot stop at once. Asagi sideways the income generating crops tharaga at the same time practicing this Zoom rice but under scientific system. Okay. And one more thing I would like to add is government na
heart and soul support to what I. Not like other years. Poppy to overnina. If they don't support, and they will come when they will come back to the same system. Same very likelihood Nico. And I say. Was it conducive way by mindset? I am say Poppy Tharo Gabagi mindset. I'm like Ezida. Like go mena support system of Mapiraga. Nasagi remunerative crops mayamama. Tahanba. Atuga Makoi income generate the whole the support system of Pio the Targadi. They may go back to the earlier system. Back to square one. Back to square one. Yes, back to square one. That's why we film lay happening. Was a conducive environment. Malaria is the language. Ama su create a conducive environment. Ama aruga MLA singi kuthangda tungan ba CSO sing chief village chief sing habitat mayam sing singilu sing mayamna. Okay, war on drugs support of Jerry Poppy Tharo habigi support say extent of Narin Hedroja. Don't see conducive environment. Malaria is that government yam two namasi. Tap to the targeti back to square one. Had the support system say, go mena camps, Quina support Piraki and Iramani, Chahi among Arambaya, Amaka, any Mangarmaya, do they di? Chahi Ama Makai, any Bokta, Makoida, Kanabaya, but benefits, alternative crop to give oiro, not go many people support system the Giro, Madudaki Laka targeti. Maybe through plantation OBI, Natraga, cattle rearing do OBI, Yen Loibo, Tuan ba, Koji canvases the system sida government mateng pahong da targadi amo hangidu in haitare adno sai sida support system se lenga na pin adu ko Manipur gi mayam am ha topography si 90% se hill areas ne it means lamjam chawduri haitare adno lamjam chawbani yam thu na hairi ba kachin koya sida chingi mafum singa sida poppy plantation se thadanu gi damakta lenga na madu changsan base yam thu na within 2 years ke span da ngam gaduri ha gi wahang duni natragadi after 2 years mayam gi kanu susu patience udum lose the weather. I'm going to give you film like we are going to see Tasan had a quick agricultural problem, not with the social problems. I'm talking very important. The social problems is you solved over the galley. It's a problem of poverty. Lady cop. By the way, an alternative livelihood therapy, Popina line, Tenaruane. Sisu Tarikamus Kamu is parties, again, and we Takan the Moi masam so ko yaw ne ma sing adequate ko ko si yaw relatives impressionable e bang so expose out mo dem yaw kan ado moi masam sum khang jare mo ne pam na si tawr ge jang mo di or min thas ta tangai pha jang ma to or mo ne na ado sigi sida akhoi incentive people kan sida mai ge ma lambi na utpi kan da ila moi changning ne ai na sum thas ta to da bu akhoi na hai kan sida sida incentive mo le re ado sida paisa extra income dan homes later Kangmania. We getting antisocial mindset, junk postcard from Yawner. Yes, just an alternative period. And so Nakanda, Paisa, you have posted Lanagadonia, Poppies control see alternative like Hackans Loy Tokron. Me Luenama has in say, Tonino Comusam Yawni, a Torga extra Pihatalog have come from Yogger and Marunsidawa. And see any check the winnings I had a carrot and sticky policy and Mercenary Yarrow Hedges. Don't know policy CMC, a man say alternative man with Timinacy. A Tautaragadi, law in action lonely have possible to Yaman coming about. Tori Kamu I ain't hazard about Haidare. I ain't a Yumda Kayumba Pataba, you and Hunday and Pata Lauranga said, I think so with Yam John later. I don't much of Kangar when you see Sokosim Yana when they call it drug addiction problems. Cam Joey against the Dragon Conny, Poppy from the Henra, Tala from the Henra, against Dragon Conny. I don't know when Poppy Hack consider it's an international I have a said Jamchawa trade or Mina, which is a Nakan, a women who has it as in a canvas, only to pick up on it. He opened it all is war. When Kromangatro has a billion what they're going to market in Lace Bow. And now which are lazy. We transit to Sudan, which is the party, number party to MMC, which on the producer of Bani producer Pusam Young and the singing Haggerty. We no golden triangle got later. Golden triangle has you is completely out of control. Me is military handigi, Honazu, Migi, Barmagi, and see Afghana, my whole state control nations control on the put hand later. War state, Shan state, as Masam Tokum Dolega, Kachin Stick, Dorman Zuova. I learned from the some issue Jang Bosley. Jangam was Haya, I say, Nuxis Lakana, which home Zakiba, Sidam Ya, Lakadoma, the sea problem, see Tenagan, it's a much larger problem. When Tenagan and Hagi
agriculturally akhina alternative pi adum jam phare keno da akhoi si ayamba kana agrarian society and oibnina livelihood means thirakan sa ate thi aina sana sabane professional skill ate leidan leiragadi magi atu thikya la ayamba de khoi kana si rural population se ayamba agrarian society and agriculture gi atop alternative thieves na bri am chena hena widespread werani go adura ta bidat ta sena long term gi skill set me am si khoi chumna gi agriculture in me hota ate de ju kai ga profession changa de ge ase khoi automobile engineering adu me am si su thrope adra ada sik pos kha yaw adum yaw ro te okay kun me am si cancel su naharon me am chala bangalore thok to sum si am le ira so skill set popi thari so som no pay have kan du yaw jan do in every wo adu mai ta udna khoi na chakro ha so to adu so khoi sai su moi gi thabak sing si to ga livelihood tan jan na bagi aina se aina ke ba blacksmith mo kan se hata ne ha ga blacksmith is tan je na my don professional skill me am si professional kan me am si magi channel me am si phajana moi sin pibi ra ga di masa masa na adu ta je ki yaw kan ne haji khudak dar ja khiro ke no ha na khoi culture yaw jar to yaw bai di kui na sang na sum agriculture to la ko ni na khudak ta professional kan se mindset sinas on no se her work to na haji ki wona bi khoi gi agriculture is kamai to alternative piece has a focus torga long term ready kamai to livelihood de my skill set mem si sagat sige aduga khoi vocational skills mem si do sige aduga sagi khoi vocational skill le kan su khoi skill sing ju market am taka le sai poji agriculture thari gi market taka le maina skill sing gi su adu si to wasra khoi na larger khoi meta visions da sarkar khadang yeng taka le sam ha kan su khoi na say khoi multinational man invest kan sida kelewi dang China lo chalino ha kan China they have that vocational skills si pada ling na le hum oi bnia sam ha kan da iPhone ai si khoi gi iPhone Apple gi CEO Tim Cook tu interview am ta ho ne kelewi mayam na America da China gi na le re iPhone company ma hane ha China chal ha gi kelewi question hang ne ba ai phare heng iPhone gi factory ma Los Angeles li kha ke ada khoi skill set si khoi gi si welding machine kan machine soldering machine pai hai ba circuit machine kham mi si cam lege na address hoga ai ka khoi ka than ngam mai se ba China ta lo to kan football field hom na chalo is ma hai se ma hai se moi gi vocational skill training se cam na kan ila ko moi education policies la amai to na khoi se ma vocational skills si phajan thambira ga di kelo in popping an tha dena right ar kelo in farming out of farming se to ni aruga aina pamjara ga heira ga di ato pusa ki se iPhone ki factory jo khoi se la ke ha vocational skills link na le ga som la ke ha do ne aira ka dro adum se engineer na and futuristic way yeng ha ga di smaina ketang hena diversify to kan se da diversify beyond agriculture so it's a big foundation but diversify beyond that skill names it's semi cancer ngang is da my heono skin ma hai my pichok jar bukas leina adu yenga ma gi ma pam jo directions in bi bagi elega my skills is chap chan le hen bagi lera ga ding sai hai sing sai gi alternative livelihood thira kan sida hen laira ga di I won't be depending on मैं यादी हर पोसरा मुझे खंजरा उन्हें फटी है सी खंगी पोस चंगी सी तंगाई फरन तोरनी तंगाई फर तो हो लगा सी तो दूसरी है खल लगी दी सी कंट्रोल तो है नुआर कदो माने ओके अल्टरनेटिव से कोई मरुइना पॉपी खतगे अल्टरनेटिव नते पॉपी दे डिपेंड तौर में से यामना कइना है मतलब मागी लाइवलीहुड है तर मागी इमुंग पूर्णनब मागी पुंसी दु पूर्णनबगी सिन अखोगी इनकम है बता रहे इनकम से चगा से मधुदे लाकपनिना मधु चगा पीब ngamba tongan alternative mayam ama sumaru na skilled population ama semba chingilam dasu tampakilam dasu haibitare manipur gi miyam se skilled oiba for workforce ama sem taragadi mayam ama magi income si hari magi vocation du dagi skill du dagi lakcha taragadi popi da base toro habagi miyeng dasu ama changani habani okay marak sida oza lungdim wapum khara thaminam habiyo Saya uzan hangba awareness leitrabagira amabagira ai miss to hore bako ching da sigumba awareness program adagi campaign khangdam training mayam se almost nil hojik government if they are really committed hojik input piba along with input sida koi expert sing se tharaga how they will plan how they will show how they will manage have training mayam se
ꯄꯤꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯃꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯨꯛꯂꯩ ꯂꯩꯇꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯁꯣ ꯐꯥꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ decision lorgadi the first and foremost thing is to train them yes training duni success yes training su mathak tai skill set tuni hadi kamaina thagade for example ai ngasai gi avocado se thage hai taragadi kamai thade no any other plant tuna patha thabadi aroi duni adugi damakta required skill set mathak ta duni duna training mathak tani blueberries thage har gasu training mathak tani dragon fruit thage har gasu cashew nuts thage hai tar gasu large cardamom elaichi thage hai tar gasu kesar haibadi khoi gi saffron thage hai tar gasu kitang my skill set amadi mathok tagadawni madugi training amadi mathok tador habani but along with training khwaidi hena mathok tarje lengak na poppy plantation yararoi hairabani na madugi alternative ki koigi cultivation pirak matam da high value crops ki cultivation ki alternative se pirak matam di puloi lore tentak nai oja devdatta laksan mi hujiki wahum dur haitare asai ki communication hai batar communication atraga promotion koi samana ga mena sisi tokduri blueberries thanduri sigi district sida sidana avocado thaduri adu targadi akoi cluster sem duri cluster amada mi sisu oini sumai tawni habagi awareness have tare sigi awareness si government ge promotional program amma department gi obi amase leitragadi mi se miyam na khangdramina poppy plantation to dum tumina tawgi wapum se dum lakduine so it training as well as communication more awareness se masi amna mathak tabra sini ado si di koi ojam su takpiri nem yam sume hoje haibiri si farmer si ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯟꯅ ꯁꯨꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯕꯗꯨ ꯐꯪꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ 2020-21ꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯣꯒꯥꯡꯇꯦꯛꯇ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ 22ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯤꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 5ꯗ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯑꯦꯁꯨꯔꯦꯟꯁꯇꯒꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯋꯥꯠ ꯑꯦꯚꯔ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯁ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯁꯤꯅꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯆꯤꯡꯗꯕꯨꯗꯤ ꯊꯥꯗꯣꯏꯅꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯚꯣꯀꯥꯗꯣꯁꯤ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯗ ꯊꯥꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯗ ꯊꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁꯁꯤ ꯏꯚꯟ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯅ ꯈꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ꯭ꯔꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯖꯟ ꯅꯪꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯌꯦꯟꯈꯤꯕꯗꯅꯦꯕ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯧꯗ ꯂꯣꯏ ꯑꯦꯡꯒꯦꯖ ꯇꯧꯏ nobody is free ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯒꯤ ꯀꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯂꯤꯟ ꯁꯤꯖꯟꯁꯤꯅꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯤꯟ ꯁꯤꯖꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯑꯃ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯖꯦꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯁ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯤꯁꯃꯦꯟ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯎꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯄꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯁꯤ ꯇꯧꯗꯣꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ suma promotional message pidragadi not only yes sensitization not only training khang natabida adi sumain leire ko habse okay leire habse khang dragadi ai training tawge khaloi dun hetare adon leire haiba ma khanghan ba ma mathak tabra haibagi wahum duni okay hairu mayam si government ki card ta department se ki card ta already leiraba to so den execute tarkata ba haibare adona we have to wait and watch and ultimately within a few days few months and few years poppy plantation ki issue se manipur da ki tamna मुख्य माई पाक एंडेवर एफर्ट मैम से एफर्ट मैम से माई पागू रेस्ट्रिक्शन लोना हाई हैंडेडनेस लोना मागी मथौ ताब रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैम से पीबी तारगदी सोदना मैम से पॉपीदगी ऑल्टरनेटिव क्रॉप्सिंग माइग्रेट सोदना तौरकने है नोट से मनु हुनगी थरम से मतंग चावरसिन जरगे थरम से ओजा लुंगदेम ओजा देवदत्ता ओजा प्रदीप ने लिंगबिरतोना थरम से थवा हापीखिबा अमदी मपुंग फानगिदमक्ता ओजा अहुम मक्पो रोबिस्ला मुखना था प्रोनुक्चर एप्रिशिएट यू जॉइनिंग मसरंग मनु हुनगी थरम एडिशन से कलम तौबीबगे खोद खान पे आगने खोय मेरा आईडी इम्पैक्ट टीवी न्यूज़ @gmail.com नत्रगा खोगी फेसबुक पेज www.facebook.com/impacttvmanipur दा जॉइन तौबीरगा कमेंट अमदे फीडबैक ताबिरक पे आगने well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time. This is Raj Nongthombam signing off. Khurumjal.
হাইড্রেশন এবং এনার্জির জন্য ডক্টর রেড্ডির